Hello, hai no hai pai kaham. Gangke te no ani channel lam sogo. Gangke omoni se gang je video khaimani omoni se gang je video ri mane ang physical ni tips te running ni te karon bisingo no comment pai ka. Comment no saka no kabangma mane document te ani mark asuk gangke ani mark 30 40 omoni bisingo tongo baksani ba 40 ni phana cut off phaya 30 ni batangi mung phaya amate ang no tini sanai tangi phaya angke bab tam ni bangi phaya amon nang tini video sanai te noni comment te ang tini kaise kaini nai nong comment je men omni ti bang no reply nai tam ni comment no kabama problem phaya noni weight loss baki khainai te document no domicile certificate tam amon paksa buji atong hota phano eba SC certificate ni bising central ni tamo amon rok saimi ang tini so amon te ang no clear khainai enoni kaisa kaini comment no je problem tongmani amon bang tini sanai engke puila sanai no noni comment itu sanai document tam nang sadin chau am to kon ko ya amon rok jon saimo document tam nang noni phasono tag nai khaba nang tau sanai noni admit card phai admit card bo phainai document tam nang admit card sajak tong apon ang tau sai risinai full document langde nini parent nimbo chotoni na document langni kemni phano lang yata tong nge tabok te kaisa nai nai kana de height ni video nango nan ro height ni video te kono pre jodi ST ingangke 5.5 ya 5.4 gorone bisingo nang josino nini rima by million ke nang relaxation certificate buklangdi nini height maybe ni 56 ropana dikana nini height 55 million ke nang relaxation certificate langdi ngaka weight rogo baksa 50 jaga da komi phan mano ngon bangi bo relaxation langdi bujika chest ni bangi bo bujikana asuno ngaka running ni ulo sawana ngone ngaka tabuk men ngaka omse domicile certificate saya kare card of baksa ni 30 bai ke mark phai kya 35 manan tangi phailia kan dido nong ni normal number already mane normalize singjak phono mung phayang tongo mane mungya sorry nong ni marno phunu gyang tongo tangka je 35 mung phaya 30 ni phayo but 40 ni phaya 35 ni phayo tangi ka je 40 ni sai je 35 mane bini mar bin sai normalize singjak amon bangai bini mung phayo bujika tangka rong nai mane baksani mar komphano bo phano chakri man thangmano maybe be bo je answer ki phunu puro bini mark 35 40 pano mano kono sure करे SSC wa amoni ni lagabo defend khayo nini mark tamnai nini mark 50 pan lai thangmano 60 pan no mano kono sure करे nini mark busuk normalizing khata keu saimiyo ka banong ungjak no banong no so khaya go bujika ngangke amon ro bujika na tangai bini phayo bini tangai phaya ngai tabo running ni tips on pernah dokumen ni sawana running gangke amon tes kamu sakan ro kamu exercise kema pore kaji dini ang nang saka baksa psao kaji ba kyang ga onek lengo bo borok kaji gi lengya to ngana comment khai sali ang lengya nai am bono boy kisa mane bon nai namu kaji ka joto no lengo bujika leng phano jepro no kaji bayo maybe no 5 km 6 km kaji bai kana afro tabata bi nini destination complete khata nini 5 km एबा 10 किलोमीटर जैसे कोन खाची मा लेंखा फाचा फुता बथागदे आस्ते के हिमै फाइदि बुजिका आस्ते के हिमै पाना फाइदि याखे आस्ते कोन यामासे हिमै तंगदि किसा आस्ते के हिमा परे नों लेंमा हामका आपुर जिकिसा आसुगै निनि याखमरो रिलैक्स खाइदि कूलिंग डाउन खाइदि बुजिका आ परे कम से कम 20-30 मिनिट कूलिंग डाउन खाइदि गाके मेडिकल नि baksa sawo kana medical ni do baksa permanent disease tongo baksa ni hamna ja tongo baksa ni nokni baike hamna ni tabuk jora nango habana neng try khadi butterfly exercise bisi khani try khadi ngang kaite puro yakhung ni kani kasara kobong ri kurani try khadi nga ite kaisa tam saka mokol ni problem ngang ke mobile anya kom totally khaisiri ngakate phunga siri black green leaves tam na yang to tak ana yang bufang tak
green leaves rogo nasik di bufang rogo ngangke waisa filigo waisa mukumo ayang waisa waisa dikai ceklek di bufang belai rogo nasik di mokol kisa bariwan ngangkai tabuk te kaisa nama sanai te kaisa rudo the running khainai na ma ground nung tabuk sekang kai rudo no khaigeri dombari na bangai do rudo kai sekang khasing kai khasing mano ngai nung maro khasing kang dagan ja khasing ma bangai khasing maya ngai mano gaman bangai khasing pa ma pore no jursun nung ground no 5 km thase khasing mang khamane nung je jakon khasing siri nung ti khaji 100% of rugo nung ti gesinai jursun nung ground no khasing mang khan the weight by height busung nang ni sung weight by height ng hangge tabung nong ni baksani busu weight hai busu height hai am tang samia lowest tabuk kisa borok kolok jom ta ang hai kera mangke mongrok ni hangge komsi kom 60 above nang nai eba jemte 5.5 rong ni kai 50 laija weight ngai no ngo ete kai sa o video weight by kilos khainen chau weight loss khaina hangge kono ya kam ke khasik di te tir pasar wak bahan sama kisa kom khadi mangko sa khangke odino kisa datita thuri kisa hindi nge weight loss ngan nong ni nge te chana song muchadi chana sa kamane ni weight ni muscle kuro nai te weight fat kominai musure bujika nge te kaisa running ni bisingo dongna main tini chanai jeta paithak jora bidu nai ne boss mi ko khnawana nongna bidu kaisa mai kaisa tactics nai tangai bo jora wang bidu no sano ke bo saimia maybe 3 minutes 4 minutes pore phanang saimano tinang no kaisa technique nai running bike complete khane eba running ni stamina bike bar nai bo exercise khane running ni exercise khane running khai gang kaisi ni bo ngai jina nungni jinis phana nung nai ji bohog dom na o bohog no bahe kra khaina tinang no sanai bohog no kra khaina hangai jo nung sit up khaimi hangai plank position tamo mai ke yakung hawari di yakung follow di hage tong di komsi kom 20 second 30 second phano tong ma khan phaso laso komsi kom 2 minute sek tong ma khamane no mini bohog ni dom bari kha nang khasi puro ssc puro nang je puro physical lewo apro nang nini bohok ija phana chagla na ngani khupti ro kono ran sai manu to nini bohok chagla mai ni amai bohok khana ni nong ni bangi tebo running ni bangi ya tips tongo chana yang kaisa kai bitu ang samai khanya di bohok jo disino sini phan kre inga ke running pas khanya no onek difficult nai bohok si dom nong je sapan khanya ka bohok si dom nong nai nong pulapon khanya di bohok no soton jago nong khajipan nai di bohok no soton jago bohok no sao bok sampai basaba bongoi thang khaji bai kan ke nai ji ngenge bohok kra khadi tini te kaisa men ngai nong ni certificate domicile certificate tam no ni sungo khani do a ongai mano saimi angge sumaji saimi domicile certificate no sini PRTC bujika PRTC angge amon sin domicile certificate te sin gon domicile certificate nei kare PRTC pano agi ni model ngai liya tabung ni PRTC on rok tongo nai di scanning yagara side scanning tongo omo tong hangane accept khayu te kuno extra domicile certificate rok nai kare central rok ni o scanning no omo central ni hoite nei jong tabuk saimano tangkai te kuno central ni certificate rok nai kare ST certificate bose yagara odang kamo debrabo nongni engko tongo yagara no ombo yagara no scanning tongo nanya ji gangke amsung nong nang tini sanai domicile eba nong certificate ti saima kana e document tam na kana rok saima kana jori saimi ha ta phana jora tong hono ana facebook koreng ono ani account ta onek borong saima ka sojo SR sojol debor ma ne ngano ora pai mano amai berengi mano jori sino problem tong khangge khani do ST certificate ngone nong ST certificate ni sauna kaisa agini ST certificate rong ka he is belong to Tirupuri ni rijak nai ni ka tabung ni ka direct debor ma ngok khain ko hne rijak nai
plus oro scan bo tongo scan khaijaknai kagini okha scan khaijaknai kre amon bangai angni jibo problem kagi sini pro 2022 or 23 wo 23 wo nangana afro bo problem kha angbo angka pun NXR 14 datam jani duwe ang taisa mane ani omno mane accept khaija kata this time to this time na jaga na kono problem ngai mano amon bangai ro tosilo thangai omno update khaijali bujika tini video asuno jori paithak jora nai tong hangke black ke hamai ni no te give up ta de I can try khai tong de mo hai dera sundam mo jong hangge asuk do tiklaya asuk bo easy an rok samano training khake no te bujinai phaidi krak ke phaidi जों नंगनो ब्लाइ खाबाय खुबाय आं नंगनो बो ब्ला फाइ गाहाम या फरो फजिबो फाइनान बाङै ता मंगांगे अनेक बरंनि अमो खायसा इमां नंनि गुबैयंथ' तेमो फांथु आसुमानि भिडिअ मोनबाय